Manipod apo iti PNP Idol Dennis. Good morning, please come in. Yes, I can know. Bernard, nakamamas, iti napasama ka disgrasya, iti malangkalman, iti sangwanan, iti pagtagilakuan, iti goods, iti Rizal Street, iti Lawaga City, aga po iti panakakalidlid, iti may isang babae, nga aga kuros, iti pedestrian lane. As makita iti video, Idol Bernard, i-share iti may sakabsat, manipod iti Muslim community, na ni Amer Marcos Ampaso Umar, makita nga iti babae ket aga po iti pagperimaan iti sa cellphone, iti ta agkuros ket makita na adan tenga kada ito yung minivan, kaya nasakot na si babae ang dalawang tulig, kaya napansigan nagpuligos siniminsan na si babae kasi kita na dyan iti-zero iti van. Dahil sila nagsating, ito yung nakamatag na driver iti van, kaya nag-responde iti otoridad, pero gusto kita may start kay babae nga at iti-zero iti van. Iti update na iti ng Paula iti yan iti laman tayo narating ang babae kaya hamit kaya tingnan na honor idol na tayo naging adalang iti so iti adahang iti pangalan na lang iti sakit iti saka na iti solida kaya may taray iti hospital Akingana ini-transfer iti Mariano Marcos Nurong Hospital ang medical center iti Batak for X-ray kami orang X-ray na Idol Bernard ang mga tayo iti danyos iti internal organs iti nakamatatang babae nga taga-barangay Kaawakan. Ti driver ti minivan ket may sang mekaniko manipod ti barangay Pila iti surat iti Lawaga nagsariton na gito yung sumang na partido iti kwarpo ti pulisya kat nagkari ti driver ti minivan na tumulong itanya mo nagastosan ti nakamat ng babae nga iso na ket nakapalitlidan bahit nga agkuros iti pedestrian lane at danting nga iti banal iti pedestrian lane ng babae iti video ket talagang siguro ket hanga na repara ti driver kadesyo namin iti right side dati babae isong kasi pinakapasama ka na makita ti video nga nagpuligos tinaminsan dati nga babae kaasibay timan iti nam sa akan na So iso natatakit adayan ta hospital pa lang ang papaimbag. Agda pa lang, ijay Batak Idol Bernard sa yung oras ti result at X-ray. Actually namin sabi kasi aditi pagpasaran, aditi saritaan, dati so si Bibiag? Well, si Bibiag Idol Bernard. Thanks God. Well, imbag dati ko dati hanga ti nakakalan ko man nagpuligos lang siyempre di pa doon pa nagpuligos diligay nagpuligos met nga amano dati babae Idol Bernard. So nga pagpiano pa nga tayo ulo dati natamaan di lang namin siguro di impact di pa nakatumba na plus pa nakaguyot tiligay nga pulpuligos medyo maselan ay diba na so nga ore iti x-ray result x-ray gusto kita mamuan no estado dati nakamutan nga babae ay diba na nangarod ni Omar nga nang-post dati video kita siguro nagbayad kaya ito posto may kita nasalbar ko DJ pan naka-disgrasya na bag. Anyway, disgrasya ko rada. Lakit na tumaminsan kahit masabapit pa nag-drive nga nasanatanan right, di babae, ito ba na, dandanin katingaan natin. Agoy ka, apay kami nagdire-diretso iso na Idol Dance, this is a pedestrian lane. Kung nga rod, mapan kumagay, pati auto shop, dati pagkatangan ti spare parts ay Bernard dati sinitikwad dati samot nubo no pa pinapasama ka na ni Bernard okay so nang uwan nga sinikityayan siguro at puligos itya iket asya natin iti pan nakapasamak na talaga viral dati video ni Omar so labo nang nagkilata nga lesson kanang tigman manaho yung masabol iti panagmanahon ng bag kitang left and right likod kaya tango sabi kasi maliklikan iti kasi nga pasama usually nagitay baro tatang CCTV dash camera nga dapat iti side na ay di pa likod yung tok-tok nagitay iti 3D cameras isa nga makitang nagitay aglas at likod iti maliklikan iti desgrasya. Anyway,
Ala, amonte naman iti pagbanagan dati babae. Gaputa na pa nag-Roy, Gipata. Natiliw nga ro dito driver idol dance. Wan, ito pa na. Okay. Kwarpo ti pulis kanman, hamagiti halayin ta kayan, dati napasamak talagang adat ng igawit. Siguro kung nakita ni Dinga de Geno, siguro kat nakarena pa, akit naatalan mo kuman, dati bagi iti babae, na natumba iti sirok, dati minivan, ay doon pa natin bagdadatin, ang ulo, dati natabaan dikit silang Talaga dinto nga napitpit no ulo ti natamaan. Kadigito yung klase nga disgrasya ket ano nga ta blind para kada sa bagay no agkurba ka blind gamin dito right mo takit kitam gamin jay left. Yan. Kaya siya blind. Well, ito nga, siguro na nakita i-jay, kahit kang damo na siguro na nasagi sa good, kasi ito na J-driver, kahit na... Apay taga ano, dito driver? Taga-pila, ito na pila. Lawag! Mas lalong ka kabisado na kumamot. Dito yung biktima, tagalawag mo lang. Taga-barangay Kawakan, Lawag City, si babae na aarig na kita, agkaruba nga barangay. Halos agkaruba nga barangay. Tagadtoy da. Di da kabisadot dalan dadtoy. Di ba? No, kas magarigan. Kaya pedestrian lane yan. It should be, ano na ganan, a lane for tao. Pang tao yan. Aray, sige, babae. Dapat itinganan, ano ba na sa mga, diba na kayo yung aksyon baton, ay di, alintay mo, ang pagpanalan na ito kaso, yung tatatini siya tatasaritaan lang, tumulong na ito driver, iti pagpaagas, dati iti maayos na. Okay. Dito iti naka-alinggit abuyain ng eksena, napasama ka disgrasya, agalas stress, iti malankan man, iti mismo nga sentro, iti sirat iti lawag. Ito lang, tika kayo sunod tangan naman tayo matabag, manibad na mismo iti kwarpo ti polisya. Siguro, iti klase ay Bernard, pan. Kit agpanoray ate no maano ka kadati tudo no nep-nep ata apay first time tayo nga nag-nep-nep dito Ilocos Norte ko ma ramet ito ba siguro na kita na ganyan kasi negosyante ti maluglugi pati po tiran layawat na ganyan ti baron tanapuan sa dapat may sublihin kit kita kat basta late iti announcement the best announcement is 5 a.m. to 6 a.m. or 6:30 detat pinakaladaw deta 6:30 because kita pa nagrurubuatan going to the 7 o'clock nga scheduled ano na ganan time. Right. Dadto ba nang kita, dadto mga lugot, di pa lang kita nakasaganan, dati announcement na for tomorrow. Okay. So mga kanya-kanya tatay iti distracted LGO, no sa mga iti parang deklaro, iti president of classes balik negosyo, balik klase sa bigas, agabot sa sayan, iti metal daw sa anda, makaadal na tayo learners, iti bukod tayo at probinsya. Damag pa lang manipot, iti PNP, Idol, Benny Jalicio,